Atekirna uni ikarbuoko itudaine ekama kini aberu ikarbuoko ibukalane elo muntor olopa aberu ka ikarbuoko iraraka na elo muntor aberu kesi etojo kasi sama sebu eudata loko kwa aimanya edisalusa jiko na ikara kaisara luare na lemaraya beru grese moreba lo chala lo napak kere kotela gule nukese swama sopolo kinte ekoti lo elo suwano chala lo kukwa itunga kese baka sebe usabita la tubur ajiko ngesi aponi kamna ikede kilo kiti iche nedo buate kere itojo kara anyakar ngesi bukech ber osote ti aite mondokina kiro aparita na uniet eraya kaiso uno lapoti ko iko karul kumni ara kaisara luni obukecho chala lo akocho konyedo na umo kinelo toto itunga oreba bukecha jiko aparita na uniet opoto dumutu ebe aloto boba jiko edukone che kede kilo kitilo uniet esebu ibore yena yauna tekirna unenum itinga iknete sebu aimanya ajiko anu atachakin oreba ake kituko auni akine auni ka isirigini lukumini akwatat usala pese na isirigini ilukumini akwata uni mam etachitai da usa anyu ni boru tongu engo bere kwa chama la tekere sapa wamwa giti boru ko sa ngari boru wonya kana kiro no tupi to sa ngina na le manyiti lo mamsi bonguna ne la mtu sapa ke sirigini chakeri kwani goyo na le mamerit lukumina kwata na kota sabun be akwatari amso sigile chama iso pula ki chebo lu chemu dole nyama ta nyoma mwa bo ri ka wu bona ko to ngakro ne boy kro samora ka bi kwai kete so yi anu ibora mu we nere chama ni on nama kuno ya ngara pese mambo fibu na bongu mi ala rona ara jare papa ke bunu kanyo papa ka fanya nyanya nyura amti jaini da wango ko ba ngam chama te du ko lo yare me chacha bongu to dano sakro kere da to chut orebangesa koto ajika inyaka kini ngesi igoene ke luda gwela kiti lem ngesi ajiko konye mam opotu opedo ros papake ajiko Francis Omodi ngesi obu ogir alosit aite monokina kira ajiko ijukaro na cheke Joseph Odongo kwape agwoi kinton papake apese loda obu otachaki boro lue manyiti nejai oreba mama ko ta tekere sunu no are tokin ajango ka papa pese anbe daunete sa anyaka kini tunga kwinyo ikesi boro olem tesi boro ngun atata kan itunga li boro atolo meto na wari kayet atolo mku sa wari kayet bay amanya talo akapese amanya te muta eja ngonda jiko ngeso buo gir einero sodi ay luru kwa konyora bangeso buo chamo ayanga riboro lu atacha kita ngesi rado kangola bongora wa madu na cheka e polia lamno inare kilo unyete ngon kwane adote po osodi samo esebu nges eyala manua jiko raunu akeberu amera adem ngo nyara mina gine na beru kalo na nganyu ngese bongo duno sidoso anga da kwana kirokere mam ibore nero kwana rada ka beru chuti ngapo be alama ne joko ko pari ngo chute joko no Helen Margaret achien ka iche kotunga da ineritos kuma pesa ngine chuti koma dote udaya ngata pesa ngino reko se joko unyona pesa ngina oreko se anyona bunere bobor ni mami bore kera dote ai da usil pekelo la anye kikini nesane da ni nyakani sikosi boro bongor kwane sala keda ina para sala kange sido duko ne keke da ina para no bonge silaje kaun boso la pika piko kala yanga gini yitone laite dole yakare didi kama joko chiro taw yare da kire da de bore to Panuka TV East Patrick Odongo Kosere District ama chota masa berbu mama kiara dero ni temso